Chiaragire Isato chiabona botuko mwancho muligire bgataseni Ndizi TV asende no gosembere no gento ko bukwego kene miroberi to gento ko boto kwariganire kurubwa kete goikera chinga kibune chia sekerenga ekenene kireno kumanya ko ene kinga twanyara ko boto kumanya nganyara ko baga gwataka kurubwa kete goikera chinga kibuna icha bigali enchamanero ko ene kiavuna chibi chamanero gichago chira senchiro bwikera nilete ngoro kwa Josephat Amisi ngura nande sekara gitari getambe lintanyara ko ba hato kumanya nyamo nae. Karibu sana gwetera se enchera ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwigo gwetera se nsemo area ya YouTube Ndizi TV News. Karibu sana onyare kobago kwemanyenganya le kobaga gwate kama yemara goba yabono Chinsa Isato ninga guchaka korwa ase county ya Kisii ase abagotubalia bobwate emiaka emerongo kianda banyara koba bakomera na bonsi amoime constituency ya Nyalibari chacha se ward ya ibeno asinga yae omo MCB ward eyo Steve Arika sabanyara koba bago chengera goetera amatera na boigo kwene kebuna banyare koba bago semana no moyega boigo onyara koba goko onchugo ikiraniwa nere omurugi bo mugavana be county ya Kisii Mei kwamboka Simba oyibo igonyara koba gakorwa enkwana ya bere na gosegeta abantu banyara koba kwenekia banyare koba bagosira abantu abagotu ase ebinyoro amusakyo ito mangana maya bildred momanyi nanyara koba gwikirana somoyego yona gotoletera robotiro kubatia senchira yoboime Bogotunge sangongo kina kolekuya nase wadi ya ibeno imeye bunge ya Nyalibari chache asenga yomo MCA we wadi ya Steve Arika ekero agenya abagotu bonsi imeya Gusii bali babwate emiaka emerongo kianda guchaigoro asebego kya ase amatera etengo amona kuragira engana iyo yarolekana gusasukya amasio abo no moyega bwekirana no first lady we county ya Kisii Mei Simba ensemo yaba MCA asebono Mei atebabuna bachikobwatirana no mugavana ase ogosira abagotu aseboigo omo MCA we ward ya Steve Arika akwanera igoro yomuroberiyo yo ase akira eserikali mbia ase okubeka emeroberiyo bogwakana abagotu anene gochia ase chisimi chabo ryogo kyanya eraini entambe ekoba ekero bakonyora chibese chu bali mulende tabagaka nabangina unko bakira ngambi yamono asegasi mwakolere kulendo mugako mugotu emyaka 100 dali gento kire raisi president yeto Dr. William Ruto na serikali yawo mbi yamono ngwateba ngali babaka bakonya kugende town konya korobera jibank egere serikali yago ne chemeki chuchini koranga kero mugako bwate eraini mpesa ebe sage gucha alia asali to wish all of you long life. Praise good health. You are the blessings to the community. We are here because of you. We will always be there for you. And I thank Mheshimiwa Arika for this function. It's good to remember our blessings. And when all the people are happy, we are happy. Abagotu abo batabisa omogokobo bakoragwa no mugaka obwate emyaka ligane limone 5 nigo bamwakira omo MCA Steve Arika mbiyamono ase okwaligania omurobelyo yo ase boigo bagania abagotu gosikwa na kulendwa igoto komusabira nayo tiganya samurende ndekero kinda atorangire abagusito sego chamoiga ikotora bigitekiya ibakajokura Chinsa na bosa onko kabyamano egekogera bono abangina bamentire emyaka esoko banyora bono no ine birengera libiriba gotwara biriba konyo gwechanda mbali gotwara yes bali bakolenda abagotu please mosa ko bachwara balende konogo sese ni mwo abwezi mukawa posa kualika etatiwa magiga ase omoyego yo ase bono aba MCA barolekana ko mucyagati yaba MCA bali batari kubwatesia omugavana ase baganya abarayibonsi gotwara obomo nase omo MCA we ward ya Monyerero atebire eserikali ye county ne chikwene kyabuna abagotungo cyagwakaniro bale chikadi cha NHIF mwana no yororo nande no kolegas abantu bali barumirwe kebengi
aba MCA ba minto babere batatoiga kimora nyara bagukura matanga bakurere baseringana ki tego tukuriraga gendo kura assembly asenge karo no babone goraki ukurira ndongo batebuna ingoba gaka tema kurugo semi uchise bigori ebyebike bintombia ngoranza kasaka bya korteki byangete emumanye tengo mo getutu ne aro mu murongo ne mu Gusii oni go bwati go no basi umu getutu na agamba ekera agamba tuchikora nyombe ichine chikumuruta magena ingiye kwereka rumu basi anyorire kirugike bono buchakire na nero korutwa magena ndoko bate batwara masikani kaki nje nabasaba samabera batebi batigo mu muroyo bomo basi aragamba twabekire sibese kubakanira ekadi NHF asenya gitari gomo shiwo Steve abese twabekaga iga abagaka babo gutubose be corona bagnando chibali bange irinde banyore bese karwa rwarire bane gitari babwendo tsinga todasa bono Gusii itoga iga tegatokolega sinu mugaba nororo asenge chone rochorige origeti Ripoti ya Egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono Mildred Momanyi zaroboti urwa senchira yobo ikiranu igoro yomo nyara kobokoleta amo abagotu ime county ya Kisii totikalite ime county ya Kisii anene kurwa ase ward ya Masige West bono nigo oboteneni bwa serikali ya county ya Kisii bwene kiringa mbochiko bogosira na kwenekia buna bwabwato kire chibe sa chichieto robuna enchira yogosira chisemi wetera somoro bule bweke gancha giechi basari kukwana yalitkolero ase skuru ya Nyabisase omo MCA bwe ward ya Masige West Jacob Bagaka boigo uyole omokonyi bomonogari ime bunge ya Kisii nigo anyaleko bagagoteba serikali ya county ya Kisii goetera somo governor Paul Simbarati na chikobaga gusukia ekerengo giechibese kiranyara ko bachiko bwato gukurwa gukia asa chigodi kurwa ase kerengo keligie chi milioni Isato wikira chi milioni 5 iliyo kweneke buna abana bonse banyara ko bagusirwa eli bagendere amone chisemi chiabo Brighton Makori no roboti orwa senchira yobikirano nekero keli aborokiwa bagendete kwirubirgo jasa matemo manne yo mwako yoiga sabarai awa bagendete kobaganiri Amayia asiritiko lero ase wodi ya Masige West yigotoka ase bunge ya basi aborokiwa kuru ase skuru yoburusu ya Nyabisase abarunigo banyara bagusabiru Amayia omorobiri nyarko igeranwa no MCA bwe wodi yo chako bagaka yote abone serikali ya county ya Kisii ngebete morobiri yogosira chisemi Tumune County on behalf ya serikali ya Paul Simbarati mtoa changa wete skulu nyingi toa itere unajia wodi ya Nantole Kigasho secondary na primary nomo mnoye Mama May asemi jobu usheli kandi tita Amayia mtoa Gusii kwa biaso mako boigo ni gateruna akorengana no korigereria nigo serikali ya mentire chibese basari ejira chikwenanwa ase omwaka ogocha twarote basari ekerto rote basari wali tukanyora ngambara bakabategalete yako tobata 3 million choka county government ikora ina Paul Simbarati to mentire chibese chiko 3 million which 5 million wamewetero to mentire 3 million which 5 million ekerkere moyo le bato mana bono ndio tuwatena haya kwa watu wale wale ndio mobile kwa nini kwa kero mmoja 5 million na wetu na kero ward kero mwana kusomea secondary ana wale basari boigo chakubo nigasegetire abana abuguchokoromokia na goeta matemu ayo kerwa semerete nango chibairgo etabuya omwaka oyoiga atwaro bwaba para nakapesa kwa basomere na ali school ne bati historia wati abana na baita bakole buya uliota kwa romo chikoroe atengai buya uliota kwa romo mwana araibubu aibubuya. So I'm very sure mwaka oyo etu abwata 3.5 emenya last year umwaka oyo our target is 350. Amen. Our target for this school this year is 350. ayana arocha kubabwate gochi ase abaibori ntagete ko basaba kra bako gananga sikiruza cy'intamba kiko ganene tinyebere mubayigerere mono ebintu byaki shimwe gitubwate umwana ako ganda kwanya urogota bo yesimi ochira asata kiriko genda yakore sibiye munere kibwate network ebinteko kwa nebinge ayamno mwibori no mwana wesimi make sure kwa mwezi nyene sinako kiromondo
Ama kaya gakore akoira ndio. Usije nako kutumia kwa sababu ndio ngirinde akole to basi kumwanjiraga ni tsaiti tinde atarekere myake iyo. Eli akabe na ngo sakali aba na ochese abayiri. Especially abana baiseke. Babeire n'abana baiseke chimbucho tata kabakole ayemwe mwori kono mwana school. Bora nayo batiyero chukuru. Mulenda abana babaito abaiseke komba mura egena ne school mwango wetu abakwana form bagende. Mangana ayo na nyaraka gusirwa na bali banyara bawikirana ase amasabo ayo. Mwiboto lakini wibo. Yes. Maambi mwana wa kurusu mwibo umujibi. Karo motero akala maambi akumegere ko. Amen. Ayaki yangi mweka maambi akumwelele suti. Grade 6 na 8 tuwatetele bya. Makora matemwenda buya. Waigo ya bana beno mbeto barendete. Base bakore buya. Anni matemete bakore buya. Tuwezi to seleke. Amo. Guripoti rikitase Candice TV ritariane Brighton Makori. Biamano Brighton Makori asorobote rwa senchere boy kiranto tugalite me county ya Kisii bono nigo ababwatani ao nabateneri bekia magia ODM kuruchi wode merongo inyena isano ime county ya Kisii banyara koba bakomerana ime yomo chobo songo asekerenga yokoena na okoboko gochoro kwayo mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati koba omokonyi bwo monyakero gobwekia mekia ODM gokwa nase omobogani oyo moime chobo songo nigo boigo bagi keire gati yababwatani bekia mekyo korwa ase Chinsemo anene me county ya Kisii bakogenda mamincha na maganyo yekia mekia sebona batebiringo barachikoba bakoirerwa egetambo kerokere egetindi gati abali banyara ko bagwikirana ase omojega oyo nigo Kennedy Nyambega oyo teneta abantu bali bamenyete amono bolema nabigo Joseph yeya oyole omo secretary general anene korwa Sensemo ya Bonchari. Governor, who is now the deputy party leader at the national level, but it's an honor for all people of Kisii County. He is someone who has shown leadership qualities. He has shown that he can fight for the people, not only of Kisii County, but for other areas also. All people who are affiliated to the ODM, that we have got a party that we must protect, we must nurture, and we must make sure that it goes to higher heights of development as a national party. He is actually very, very courageous, and in his structures, he will always ensure that our party wins. So, put our trust, put our hope and prayer that with Simbarati as deputy chair for the ODM in the national space, we are able now to maneuver each and everything. Amwezi mkawa watu ambao munatunga sheria, alafu munakuwa contractors, alafu munajiripa, ndiposa munachukua mahitaji ya watu wa Kisii. Sisi tunataka kuambia kwamba tabia kama hiyo ikome, na tunataka kualika EACC ikuje, kama maneno ambayo tunaongea ni ya uongo, ichunguze, ikipata wamekosa waadhibiwe. Sisi kama chama tumeanza mikakati ya kuwaita, tukiwapata mmefanya makosa kama hayo, ni heri muende nyumbani, alafu gavana wetu ambaye tunampenda, kwa sababu hiyo ward ambao utatoka utakuwa imewacha wazi, tutahakikisha Togotikana na roboti orurobotene riwe kiama gia ODM ime county ya Kisii ritukolelero ni gumuraigwense Daktari William Ruto anyara kobaga gwikirana asomo sangerekano bwa masabo nyara kobakorekana Sensemo ya Ruta constituency ya Dagoretti South ime county
ya Nairobi gagukwana kurwa asomo yego yobwa masaboni goruto boiganyara koba kwireribagerio koenekeria abamenyi ba enseme yali ruta na bakenya bonsi asobwa mwe serikali ya Kenya Kwanza yonyareko wage kuire bitambukiro koenekibuna nyareko bego ikirani chira chemagenda nyareko kobe kurira abakenya gati yabo koenekibuna nyareko bage gotingia sekta yogo chenu na boigo bwagachi bwechinyumba cherigoriri kebali ni osero na roboti orwa senchira yoboime gukwana somo sangerekano yo rutoni gagokera rige sarigi ya imense ya Kenya asateba ekirenga kiabe kenene nogosira oburemi egwobora konye asewokinia amangana uchumi. Tumevuna mahindi magunia milioni 44 ambayo yanaendelea saizi. Makadirio yetu ni kwamba mwaka huu tutaongeza mazao yetu ya shambani by an extra 45%. Gukwanira nsemo yobo chenu onigaba enekeria bananchi uraniga serikali erachikokonya asogwa kana ekadi ya NHIF asibali abokonyora wense na koboria kero yomo gotware kadi yo. Kila mmoja wetu atakuwa na kadi ya NHIF. Mimi mnanielewa? Mimi najua pale mbeleni kama huna 500 huwezi kuwa na kadi ya NHIF, si namna hiyo? Sasa tumesema hata yule ambaye hawezi kulipa 500 serikali ya Kenya itakulipia kadi ya NHIF. Kila mtu apate kadi ya hospitali. Kubwatkana no moroberi obwagachi bwechinyumba aserigorirense go affordable housing ruto nigateba abakenya bokonyora wense nigo barachi gokonyeka. Mama mboga mwenye mapato yake ni shilingi 4,000 tunataka awe na nyumba, anaweza kupatiwa nyumba kwa hii housing plan. Mtu ya bodaboda apatiwe nyumba, alipe shilingi 3,000 ama 4,000 kila mwezi. Baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yake. Erigo sira chisemi ruto nigateba oburemeri bwa balimu bwabeire bokoenekiwa ase baimukire getambukero yokorika balimu. We need to close the gap ya masomo ya watoto wetu. Na ndio sababu hiyo tumeajiri in the last 1 year walimu 56,000 na mpango yetu ni kwamba in the next 3 years we will have closed the gap. Tutakuwa tumeajiri walimu 110,000 vile tulisema katika manifesto yetu. Boigo narieira yo komenta magacho ebrasi na boigo omuroberi boko enanendagira ase chiskuru eriyo gokonya asokorwa chinga kinyororo asaborokiwa kogendereria na masomabo. Tutaongeza pesa ya hapa Nairobi ya kujenga madarasa mengine 3,500 in Nairobi County. Watoto wengi hawaendi shuleni kwa sababu nyumbani hakuna chakula. Na ndio mwaka huu tumeongeza pesa katika budget yetu. Badala ya watoto 1,000,000 tuwalishe kila mwaka, sasa tumesema tutaongeza ifike watoto 4,000,000 ili watoto hasa wa kutoka jamii za chini, especially in our arid and semi-arid areas, wapate nafasi ya kwenda shuleni. Abaraibande abwekira naso musangirekano yo nigo bagokerege tambukiro ruta akire asokobokia na gukinia uchumi na boiga magendero na goteba nigo baragendere gosira chi agenda cha Kenya Kwanza. For the first time in our country, manifesto ya mtu akiingia kwa ofisi kuchaguliwa imekuwa sio kijitabu cha kufanya campaign. You have implemented our manifesto and you continue to implement our manifesto. So kitambo ilikuwa manifesto ni kitu ya kupiga siasa, siasa ikiisha inatupa mbali, si ndio? Kenya is now not on the cliff again. You have been able to stabilize our economy. Mr. President, actually in this year of 2023, beyond the other problems we have in the economy, Kenya was actually the 29th fastest growing economy in the world. Ruto nigabwatoka egekuro asibari barengete kwebwatani na mangana yoboibi na boigo obokurumi bwa marimo. Hawa grabbers na wakora wa pale na wafisadi mambo yao ni matatu. Nigakora asokugania bakenya gochamo na kugendera kubwatrana eliyogo ikirania amagendero na gokonya ense ya Kenya goskabosio. Tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila, dini, nani huyu ni wakule. Hapana. We are one nation, one people with a common
destiny. So tuungane, tushirikiane vile. Ngoripoteri ya Ndizi TV, erietariane Evelyn Osero. Biamono Evelyn Osero sorogoti rwasenchire wikira ntotigarete ase omoroboti ururwaye omuraiwense William Ruto nigo boiganyara ko bakwira chinga kechio wakera ekoko omoroberio bwo koena na obochenu go somoroberi bwo bochenu gochia saba Kenya bonsi uyokoro kwa buna universal health coverage uyatebire nigo bonora nyare ko bago chiko bago gosirwa amone serikali na koenekia buno nyare ko bago goikera na koena na obobwenya gochia samarwire ao gati yabo oburuire bwa kansa nigo boigo rutatebire nigo bono ensemo gosomorobera nyara ko bago gochiko bago kogusuya egurube yerenene anene ireta ba Kenya gutumie nibo enene helio kubwenia oburuire obu bwa kansa. Kisikia mtu wenu ako na mgonjwa wa kansa, unajua sasa shamba itauzwa, si ndio? Kwa sababu kutibu kansa ni balaa, mara inapelekwa India, mara inapelekwa wapi. Lakini katika hii mpango sasa tutakuwa na fund ambayo inaitwa critical illness fund, ambayo itasaidia kila mmoja wetu, kwa sababu hakuna mtu anapanga kuwa mgonjwa, hakuna mtu anapenda kuwa mgonjwa. Si ugonjwa ni kitu tu ambaye inakuwa saa ile na sio mpango ya mtu. Na maisha ya binadamu, maisha ya rais na maisha ya mama mboga ni maisha ya Mkenya. Ile ya rais sio ya maana kuliko ya mama mboga, hapana. We are the same. Na kwa hivyo lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha maisha ya mama mboga ikiwa hatarini pia anashughulikiwa vile maisha ya rais ama mjumbe ama governor inashughulikiwa. Hapo ndio tuko. Ndio mnasikia iko makelele kidogo kutoka kwa hawa wadosi, kwa sababu nimewaambia nimechaguliwa, wale campaigners wangu wakubwa ni mama mboga na boda boda, lazima nishughulike na mambo yao. Nere omokonyi bo muraiwense rigati gashawu niganyara ko bawikirana omusangirekano buno yo imensemo ya mukuruweni ime county ya Nyeri hasaira libaga elio nako orareria aba Kenya nabamenye benseme ya Nyeri buna serikali ya Kenya kwanza bweganyare ko beka ebitambukiro akweneke buna abalemi bekemerieka wanechae gatie binde abanyare ko bagusirwa senchira yobo ikirano goetera gukora abantu bali bonsi bakweneke bura banyare ko bakogora ligesa liebimeli ebyo aseligoli lirelike mono. Niseme ya kwamba mambo ya ukulima, mabadiliko ambayo tunafanya katika sekta ya kahawa na majani chai na maziwa imeenda mzuri. Mambo ya majani chai imefaulu kiasi kubwa. Wiki 3 iliyopita tulitoa bonus kubwa ambayo haijafanyika hapa katika historia ya ukulima wa majani chai katika Kenya. Mambo ya maziwa imeenda mzuri. Mimi najua iko matatizo sahihi kwa sababu ya mvua mingi. Iko majadiliano tunaendelea naye ndio tujue vile tutastabilize hiyo sekta ya maziwa. Na nipongeze Mheshimiwa Muheka Mutai na wakulima dairy. You have done well, my brother. Mukuruweni dairy is admired across the country. Hata kwetu huko Mathira watu wanaleta maziwa hapa Mukuruweni. Watu Kieni wanaleta hapa Mukuruweni because of good leadership. Mimi nataka kuhakikishia nyinyi tutashikilia wakulima ya maziwa. I know hapa Mukuruweni ni kahawa na maziwa na lazima tushikilie hiyo sekta. Mambo ya kahawa tulianza kufanya mabadiliko, tukakuwa na pingamizi kali kutoka kwa wale ambaye wako katikati ya mkulima na mkunywaji wa kahawa hapa katikati, kwa sababu wanatununulia bei kidogo, wanauza bei kubwa, wanakula faida yote. Na sisi hatuna vita na hawa, sisi tunamwambia simkubali hii faida tugawane. Nere omuraibo bomubwazimio Raila Odinga niganyara ko bawikirana omusangirekano bwa masabu nyara ko bakolekana ime county ya Kajiado gukwana kurwa senseme yo nigo Raila arokanire kagende to bakoye moche serikali kubwatekana no gokongya obugima bwa Kenya nabo igo kugikeria ebunge enene aso gutumeka bobe goetia amachiko ali agende to baga koba egurube enene uchase omokenya kawaida gatiabo kweneke buna banyara ko ba komenta ekerengo kibango kuchase omo Kenya. Mwaka moja ambaye jamaa hao wamekuwa kwa serikali, Wakenya wamepata shida.
tutapata shida. Lakini bado unaona vile wanazidi. Bunge sasa imeshikwa mateka. Bunge imepinywa makende. Imekuwa ni hanisi. Wabunge hao wanapata pesa lakini hakuna kazi wanafanya. Muswada inatoka kule Ikulu, inakuja kwa bunge, inapitishwa ndani ya sijui saa moja peke yake. Unaambiwa ya kwamba hakuna saa ya kuongea. Tulipokuwa kwa bunge, wakati bunge ilikuwa bunge, bill ikiletwa kwa bunge inaweza kuchukua hata wiki moja mzima, bill moja. Ili wajumbe wapate nafasi ya kutosha ya kuzungumza juu ya hiyo bill. Siku hizi wanaleta mabills 2 siku moja. Unaambiwa ya kwamba saa ni kidogo, dakika 5 peke yake. Dakika 5 ukianza kusimama kuongea namna hii, baada ya dakika 3 taya kwanza imeanza kutoka. Dakika 5 imekuwa nyekundu, kaa chini. Baada ni may the mover be called upon to reply. Wanapitisha. Bunge haina kazi. Wanapeleka Mombasa kukaa kule kwa mahoteli. Wengine wanapewa pesa kwenda Australia, kwenda huko New Zealand, kwenda huko Ireland. Gatia baraya banyarako bagwikirana asomego ibwa masabo ime county ya Kajiado no muraibwa ekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka boigo mada karuwa no mugabana we county ya Kajiado Josephat ase Kalonzo iralibaga elina kogikeria omurobere bogotagorerwa ekinyomba cyobomenyo amaga choye chikanisa na boigo chiskuru ayagendrete asensemo ya mavoko na boigo karuwa liganyarako bagakoboria amasikanya nyarako bagakorekana aro sabarai ao abanyareko bagochorua na gutenena chinsemo ao na boigo ethia masanyara ko bagakorigereria ase egekora kiabanga gikenyarako begokorekana me county ya Turukana ase amoraibu bomo bwazimio Raila Odinga tanyarako ko bagakogori baga gukwana amona bamenyi be county eyo ya Turukana. Mavoko ni jambo la ajabu. Wakati wa swearing in wa yule ambaye kwa mamlaka mwenzake hapo in front of the whole world, almost swearing, never again shall there be demolitions. Na hata juzi alikimbia huko asema demolitions karibu kwake Karatina, asema hii mtu ametoka wapi, you cannot demolish. At the same time watu wa Mavoko zaidi ya familia wote ikijumulishwa zaidi ya watu 30,000 hawana makao sasa. Unity, whatever the cause, whatever the law. Na ndio naendelea kuunga wenzangu mkono kusema kitendo ilifanyika kule Turukana ilikuwa ni cha aibu. Huwezi kupatiwa microphone, wewe ni MCA uanze kutupia maneno kiongozi kama Raila Amolo Odinga. Ni kuonyesha wewe umekosa mwelekeo, na mimi siwezi nikalaumu huyo mama. Iko mtu alimpatia microphone akiwa amemtuma kasi fulani. Na tunajua ni akina nani walikuwa huko hiyo siku ingine. Na tunajua Kenya hii ni mlengo gani viongozi wanatupa maneno hadharani na kutupia watu maneno ya aina yote. Wakati tulikuwa tunafanya campaign kuingia kule kwetu Mlima Kenya, tulikuwa twazuiliwa na nduru na maneno. Roboturu togotikana nororo kurwa sensemo eyo ya Kajiado sabarai
bazimia banyara ko bakomera na mutweto gusuka mutwe ni gobono omokonyi bomugavana we county ya Kakamega Ayubu Zavula anyare ko bagakuburia ko kiombe kelikegenete amone chingwa na gatie nsemo eli kwa melia serikali na boigo serikali kweneke bune nyaki anyare ko beka amaganyo ya bakenya mutwe kubwatakana Zavula nigo atebire chingwa ne chitaji ko bachikole taliga salire lionsi onyabono abanyombe gose kiombe kyo tige chikoba kwenekia buna kiaretire chinchira ao chiranyara ko bachikugweria egurube na boigo omosigo omonene bwa Kenya kubatukana no gokonga kubogima. Hawa jamaa Raila ametoa timu yake kwa mwongeleshano kwa kiongea kule Darul Bomas. Ruto akatoa timu yake anaongeleshana. Wasiongee juu ya viti, sijui nani achukue hii, nani achukue hii. Waongee tu vitu vingi. Kitu ya kwanza kuunganisha kitu ya pili to reduce the cost of living. Hiyo mambo mbili ndio ya maana. Huyu mwananchi atafaidika na watu wanaumia. Oroboti ururuaye uromokonyi bomugavana me county ya Kakamega Ayubu Zavula mwancho murigereria na otoko ya kiromosmari Amayia Chinsa Isato chiabono botuko tigangirira bageri kugwakira ngambia mona sencho kwenekia mona kwanyara kubago kubwatia Amayia na boigo emeroberi akorwa kitego ikera chinga ki chibotambe meroberi buneye naboko yebwatia boigo gwetera semitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera senchira YouTube Ndizi TV News uranyara kubaga kwenekia buna chibicha Nelio gichago chira senchira yopo ikeraniga koro kwa bigari yanchamilitera ngoro kwa Josephat Amisi nako kanairie oburigereria no botukubya bwegata Seniki Ndizi TV. TV Ubwansu Gusii.